Čao Rajo moja, evo snimam vam još jedan vlog, vjerujem da već kad ja budem izbacila ovaj video vi ćete već znati da sam ja bila u Sarajevu. Dakle, nismo juče 100% saznali da trebamo do Sarajeva nešto, uglavnom poslom nešto baran, tako da idem i ja s njim. Kao i uvijek kod nas, odluke se donose preko noći, nikad se ne može ništa planirati, tako da evo, Baran u stvari neće sada ići sa mnom, ja idem sama, on ima sutra utakmicu, tako da on ide sada u Istanbul, a ja istim tim avionom isto idem za Istanbul, pa ću produžiti za Sarajevo i odlučiti da vas povedem sa sobom, čisto da vam pokažem šta ću tu raditi u Sarajevu, mada ću imati samo 2-3 dana, tako da definitivno ne znam ni kako ću provesti ta 2-3 dana. Međutim, ovo će biti vlog koji neće obuhvatiti samo današnji dan, već čitava ova 3 dana. Moram da kažem, nisam nikome javila da ću doći osim svojim roditeljima i najboljim prijateljima, zato što zaista nemam vremena da se nalazim ni sa kim, ne bi neko da me pogrešno razumije, zaista nemam vremena, doći ću danas, to je petak, ko Bog da, subotu sam, ajmo reći, slobodna, što vidjet ću sa svojom najboljom prijateljicom, već nedelju imam, dolazi Baran, imamo neke obaveze, da se nađemo s nekim ljudima i u ponedjeljak isto tako imamo još više obaveza s obzirom da je radni dan i već u utorak ujutru se vraćamo za Alanju. Moram da kažem da sam srećna što idem u Sarajevo, inače nisam planirala do kraja maja da dođem, odnosno juna, međutim ovo mi je nekako ispalo super. Moj će roditelj doći uskoro ovdje, tako da htjela sam da izdržim dok oni ne dođu, međutim ovo je ispalo super, ugodno se koristim, tako da eto, vodim vas sa sobom. Dok sam sišla, crkla sam, ne znam da vidite, oznojila sam se, znači ko ne znam ti nija šta, jer nema mi Barana. Jao, znači mi žene full sve možemo same, ali boga mi spustiti onoliki kofer, jaknu u ruci, izbaciti smeće i ruksak nije baš jednostavan posao, tako da nam trebaju muškarci. Nekako sam se skotrljala niz stepenište, sada evo idem, ići ću polako, rano sam krenula jer već mi je dosadno kući. Zaboravila sam onaj Hapix za retrovizor da mogu da snimam u autu, tako da držim ovako dok... Evo, znači... Znači, izvinite, ali ovaj narod koji pješke prolazi kao da su, ne znam, u nekom parku, kao da auta nema, mene strašno nervira. Znači, koji je to rahatluk, kao ono, probaj da me udariš, kao da te izaziva tačno. Hepik sam zaboravila kući, ne znam što sam ga izvadila, tako da neću vam se moći puno snimati jer ja sam savjestan vozač. Uglavnom odo na aerodrom, već sam par puta rekla, aerodrom je oko nekih 45 minuta odaljen od centra grada, tako da bit će to solidna vožnja, ali je uz more, jako je lijepo, dan je prelijep, tako da vjerojatno ću možda i stati negdje da malo fotkam i tako da vam snimim nešto. Eto, ljubim vas, vidimo se u avionu pa se vidimo u Sarajevu! Senin her halin sevmeye talim, İtiraz etmem elinde istikbalim. Ne kadar kırsan kalp karşı gelmez, sen bir şans versen sırtın yere gelmez. Yarım bıraktın ne de tam tamına. Hadi o zaman ne duruyoruz, yürü o zaman ne bekliyoruz. Ne yaparsan yap beni al zaman, benden günah gitti yan zaman. Istanbul stigao. Baran je s timom bio u ovom avionu, ali naravno odvojeno smo sjedili. Idem sada, malo je kasnije avion, tako da idem sada na brzaki do international transfera. Dobro. Biraz yalandım. Sıfır tolerans, hadi git
šminke, znači jedno jutarnje javljanje za vas. Dakle, došla sam kući, ustala sam, sad sam meditirala i već sad odmah moram da se spremam, idem u Sarajevo City Centar s drugaricom da se nađem. A prije toga ću svratiti kod svoje druge drugarice Almi u banku da je iznenadim. Ona ne zna dakle Alma, ne zna da sam ja uopšte došla. Tako da sam rekla, doći ti moja prijateljica što ti donese. Pa da vidimo kakva će joj reakcija biti, će li se iznenaditi. Pokušat ću to da vam snimim. Vjetrovit je dan danas, ali naravno da to nima veze, jel tako? Raja. Evo me, laganini idem prema SCC-u. Strašan je vjetar, ali sreća, postala sam imuna na vjetar, s obzirom gdje živim da se zime uglavnom vjetrovite. Eto, nemam što drugo da vam kažem, nego odu da iznenadim prvo svoju jednu drugaricu, pa odu sa kumom da jedemo i tako. Malo sam se ušarenila danas, ali nadam se da vam se sviđa. Evo mi s mojom kumom. Snimam vlog. Aj, ne. Kako je to kuma koja nije u mom vlogu? Ne učestvuje u mojim videima. Sad ljudi znate kako je meni. To je ta kuma koja mene. Evo mi, došla sam kući, već je 6 sati. Čekam utakmicu sad, tačno u 6 počinje igra naš tim protiv Bešiktaša, tako da ću gledati utakmicu, ali prije toga želim da vam pokažem što sam ovdje na ovu moju bosansku adresu dobila ovu kutiju. Napisat ću vam dole na Instagramu kako možete naći djevojku koja radi ovo, dakle ručni rad u pitanju. Mnogo mi se sviđa, iskreno da vam kažem, ovakve kutice su uvijek potrebne, znači za nakit, za šminku, ne znam, ja ću svoje stavljati razglednice i generalno neke papirće s putovanja, ja to sve ostavljam i skupljam, tako da ću u ovu kuticu definitivno to da stavljam. Inače, barem ja imamo tu naviku da gdje god odemo kupimo razglednicu i iza napišemo šta nam se najviše svidjelo, bla bla bla, i tu razglednicu ostavljamo sebi, tako eto, ideja i za vas naravno. Tako da ova kutija definitivno će biti odlična za to. Dan drugi. 1 je sat, ja sam ležala sve do sad jer sam zaista umorna od puta i sve to tako. Oprostite, navikavam se da je tatino auto novo, tako da treba da prođe malo. Odu po Barana na aerodrom, otvara se takmičenje u mojoj kući kada Baran dolazi. Kaže, mama, rodila ga majka, hoće da mu burek spremim. Tata kaže, nemoj ti burek, ja ću vam ćevape, on ćevape najviše volim. I tako to, vjerovatno da će biti burek i ćevapi. Šta smo jeli? Ćevabi. Ćevabi smo jeli. Ćevabi. A šta ćemo sad da jedemo? Sad? Sad. Kolač. Ja ću picu sad da jedem, da znaš, da. Kako ti je u Sarajevu, Barane? Ja falim. Meni fali Sarajevo. Puno ti fali, ja? Puno. Ti si zato što ste Sarajlija. Ja sam. Posanac. Sad da vam ispričam nešto. U Turskoj je, sad će biti mračno, pošto ovdje je slaba rasvjeta, nema veze, čujete me. U Turskoj je izašlo nešto, ne znam, nije u nekoj stranici, na stranici vlade, da se može saznati odakle ti je porijeklo tačno. I ja sam, odekla sam. I Baran inače rođen u Istanbulu i njegov otac naravno u Turskoj rođen. Mama mu je... Ali nisam Turčin, totalno. Totalno nisi Turčin. Mama mu je iz Azerbejdžana, odnosno mamina strana mu je iz Azerbejdžana, a tatina strana mu je... Armenija. From Armenija. Znači Armenija. Sad. Ovaj čovjek ovdje ima korijene iz Armenije, Azerbejdžana i Turske, i Turčin je. Ima ženu koja je Bosanka. Multiraca. Multinacionalni.
Ima ženiš koja je Bosanka. Tako da, Barane, zato si ti Barane different. This is why you are different. Da. Ne idemo sad malo do grada da prošetamo, ništa specijalno. Javim vam se poslije, čao. Čak i Sarajevo. Evo želim da vam pokažem nešto što je moj tata dobio na poklon, pošto svi znaju da on ima zeta iz Turske. To je karta Turske i jako je zanimljivo zato što se svaki dio, odnosno bölge, kako se to kaže u Turskoj, znači karta je napravljena od zemlje sa svakog dijela Turske. Tako da, nekako zanimljivo. Vidite kako se razlikuje zemlja svugdje, ovdje je baš crna, ovdje je ono nekako kao pijesak, smeđa, ovdje je ovako, ovdje je onakva. Dobro jutro! Dobro jutro! Dan treći, danas idemo do ambasade da završimo to zbog čega smo i došli. Tako da se nadam da će to dobro proći sve i da ćemo brzo završiti. Dan sunčan. Baran, kako si? Ja sam super danas, ima sunce. Zato si dobro, jest. Stvarno je lijep danas dan, super. Nadam se da ćemo to rano završiti, ranije mislim završiti da možemo malo da progledamo gradom, zato što rano smo ustali, već je 9 sati, mi smo krenuli. Eto, uglavnom čujemo se poslije. Da vam Baran objasni kako Bosanci pričaju. Kako Bosanci pričaju? Ba, ja pričam, evo, With hands. Kako se osjećaš? Ćevap. Evo nas, vraćamo se kući. Da odjavim ovaj vlog. Nisam nešto puno ni hodala. Završili smo te poslove koje smo trebali da završimo juče sam vidjela par djevojaka mi je prišao u gradu, što curica, što djevojaka. Evo ja ih pozdravljam ovim putem. Drago mi je da smo se makar nakratko onako vidjele, upoznale, slikale i tako to. Vidimo se u nekom drugom vlogu. Biće češće, ove sedmice će biti, ja mislim, čak 3 videa. Tako da eto, poželjam vam sretan put. Ćao!